Reit, da ni am chwarae gêm Dyfalu rwan. Mae Mrs Rowlands am fod yn un cymeriad o'r stori Bysedd Bywiog. Dwi am i chi ddyfalu pwy ydw i. Iawn? Iawn. Na i roi 3 cliw i chi. Mae gen i wallt piws fel candy floss. Mae gen i weddisau coch fel pili pala. Ac mae gen i lygaid crwn fel soseri. 9. Ie, dech chi'n gywir. Pwy sydd isio chwarae'r gêm? Reit, Megan, dewis di. Ti'n barod? Reit, ffwr at ti. Mae gen i 1 dant. Mae gen i sbectol llwyd. Mae gen i ffon hir frown. Taid. Ie, taid. Wyt ti, Hanes, eisiau bod yn un? Reit, Hanes, dewis di. Wedi dewis? Reit, 3 cliw i ni. Mae gen i wallt pink fel flamingo. Mae gen i bochau coch fel rhosyn. A mae gen i trwyn smwt fel ci. O, pwy ydy hi? Ie, mag.